Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mlebe olukukuulirisa ate nga olukukubona koloma kuti kuna zyampola kwiwooya nga dikomaliriza part 1 ihamvagana ku musomo gwefe gwa hijja kwaloma kuti kunatandika ni part 2 era nga nakukuboolera nti kuli mu part 2 esinganikira hano. Ibrahim alayhi salam ngambalire kuba nti akola mukolo asalire encheseyo ne asigala nga anyigire sana, anyigira libale Allahu akbar, anyigira kikisala inajolo kaso kuloba kuba nti kasala umwana wewe ngatenga akola endagaano ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nani Mungu amrumati pauda Ibrahim ifefe kwabone gumoyo gwagumirera gwanywerere oza kusala gwanywerere oli kundagaano nengana kuko kakasa nti inna kadhalika najzil muhsinin. Ifefe kusasura kutyo babantu bafugirisi kukuwere kigezo na alhamdulillah wachibita erulu nakulokenga erulu naku lwerikome ni olwesi kuba emina mu mwesi godhul hajji. Dhul hajji niyo mwesi gwerikumi na jibiri mumbala ye dini yefe iye Busilamu mwesi gwesibalanga bati dhul hajji. Hatuna kule erikome abantu bakola ki kuna kubolera bakola kina kuna kulusoka lwekabiri lwekadatu lwekane nekuganire kukujesa kukudabuse lochina babantu bakole hijja era lochina babantu basala kote bachite bonti hijjai ya mahali hatibe niye chite boche sikwanu kula mpati 1 ya mako Ibrahim alayhi salam ngembuga ya dabule Ibrahim alayhi salam abere nti eye story yawere yijukira nkulomere ntien nkulomere nti Ibrahim alayhi salam eza mu kifo kyesibalanga bati emina ahamba libala litahasi atako mwana wewe ahamba kiso amusale lunakulu likome nenkubolere nti anyo wakugandika ni mawe aganika n'omwana ne buli muntu nga afugirisa kyesi baba ali kuloma ne shaitan nga niyo keri kugana Ibrahim alayhi salam adabusirisa kiroto kyesalota da era shaitan yageza kukuzanga ebuzabuza Ibrahim izebuzabuze umwana ibuzabuze ni mai ne yediyanga babantu bubosize na banywevu nga payo uli yegeyegera era badabusirisa kigendererwa kyawe badabusirisa kyesi Allah subhanahu wa ta'ala ejukiza baba. Kale nina kityo nga nako kubolera nti Mungu kitagisa kukolera hadwera baba ni mai kigana mwakolaganira hadwera era nga mwakolaganira hadwera nga mulini niye ye kukolera hadwera subhanallah ni Allah leta baraka mu bintu byenyi ozozo gani kotu tikendini nga mapesi ngomukasa afugirisire karati siringi kitufuka zirioda na heri ntugani koti kodini nga mpesi nengo linagora kitufuka ni kubange galiwoda kubanga bakasibano baobuzavinga bamanya omuseza nkaini ga mpesi bamanyi ni babana nabo nga bamanyira bati baba kaini siringi nabwe badimandinga mabira newe ati kolini njawuloda ngoni ga mpesi hotegerekada nga kolini nago hotegerekada ngoli nago hotegerekada pao muni kubanga muhambaga na hango mwabantu buli muntu amanyoche. Allah subhanahu wa ta'ala ngamalire kubona Ibrahim alayhi salam ngali ni gamani ati amragir amrumat hati nganoze wimbake ikaaba amrumat hesi wota babantu bo esi wote families ne kulagira ntu te family hawene hoho niyo hali kyesibalanga bati foundation stone era Ibrahim alayhi salam ajena n'omwana wewe Ismail alayhi salam aza breaking the ground. They broke the ground and started the foundation
batandika okwimbaka ekaaba. Bimbaka bamala embuga nga bali kwimbaka. Ibrahimu alayhi salam n'omutabanyi wewe Ismail baba nimbaka omwana naweereza batyo bayedana kuli abantu bandi nenga kikulu kiri nti baba ali mu game niyo nono Ibrahimu alayhi salam ni Ismail alayhi salam. Nga nubona omuntu nuwimbaka enzo nga nabeere nga nimbakira enzo nga iyose nga Kasim nenga babanze bakire kuliko foamani kuliko inginiya kuliko nanchirebe ndebeza baruma bati baraniyo babimbakana abaruma bati sesse niyo wimbakire nani niyo wimbakire enzo nichocho hati kekuroma kuti Ibrahim alayhi salam ni Ismail alayhi salam baba babiri bonyene ono nimbaka pao nabo baba ko ni baba yeda nenga main celebrants ni Ibrahim alayhi salatu wassalam ni Ismail alayhi salam bimbaka bayoyote kaaba nga bajimalire nga bamalire gumulimo ogwo kina kikirako Ibrahim alayhi salam alombedwa ati Allah wakulagire kukola gumulimo ogwo gumulimo kwakolere kwagumalire rabbana taqabbalu minna innaka antas sami'ul alim ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أي الله كوكرومبا ukufule isese n'omwana wange muslimaini ukufulenga kuli babiri babiweereyo kukola abyo byesugana ngafanye okusokere kuba basiramu era ube nti usasira nilizade lyefe ne kulomba Allah taqabbalu minna kukulomba ofugirise gumulimu gwesikoleregu nga nokulagire nti kwimbaka Kaaba innaka antas samiul alim ofugirise kalimoka kubanga we uhulira atoli ni gama gisiga hangajima kuyiga mu kinacho webulebe nti nga abere ko ni gumulimu gwesizana gwesukolere ngoliko ni ibada yose na Yesu ukolere ubuliko ni sadaqa yose na Yesu ukolere yira haramu nsonda ulome Allah tu Mungu nakolere kalimoka kulwowo nkulomba Allah kafugirise kubanga kinyalika kubantu ukole ekintu wibasoti wakolere nga gumulimu gumula ibambi ne Allah aleka kufugirisa okay hadi kitagisa kuongera ko kiromo were fugirisa kalimoka onyala wasale swala wajita mu bikuli ne waluma Allah tuwere nkulomba ofugirise swala yange yesinsalire inyala kubanga olukukola ebintu nga birimo riya inyala kubanga olukola ekintu nga nabakubone bati kubanga wokola mabi kubanga wosomesa mabi woli oreta era nga waganikire payo ganika gundi hati bintu bufana buti onikuloma Allah nkulomba onsonyuwe ofugirise kalimo kesi nkolereka byose kubiga ku Ibrahim alayhi salam nga Ibrahim alayhi salam amalira okwimbaka Kaaba nga yawere Allah amromat otyo adhin linnas bilhajj hati mahara utandika kukola abantu beze bilhajj batandika kurambula chifochi ngananu uko Allah subhanahu wa ta'ala nganaragira Ibrahim alayhi salam imbake Kaaba n'omutabanyi wewe nga bamalire ba reportinga back nti mukama wefe kwamalire kukwimbaka kulomba ofugirise kalimoka aragira Ibrahim alayhi salam amrumati adhinu linnas bilhajj tandika kukola abantu ubarange beze bakole hijja ubarange beze barambule chifo kino ngana nkwisa yenyuma nkwijukiza nti Ibrahim alayhi salam ngatere family ye mu kifo kino kyesi baranga bati Bakka cherere kyesi kulanga kuti Makka ngasembera hamaso nga Hajara alayhi salam amtebera nti wakulekera nani arumat nabalekere Allah era Allah niyo ndagire mbaleke ngasembere halalumat o Allah inni mukama wange taraktu dhurriyyati fi wadin ghayri dhi dhar'in Allah nalekere family yange nabalekere bulyo bujeche buti nabalekere obwezi bujeche buti
byekukozesa bijeche biti nenabalekere mu kifo nga paamu wadde kirimi wada paamu kyekukozesebwa dda. Allah nkulomba ofuule babantu obatemu gumwoyo nga banyala kukweza babonako babantu base bano. Niyo kyese Allah abitisira mu mezi gesibalanga bati ma'u zamzam. Abantu baba bagenda nga bali kuyoda amezi banyalisa kuba nti balengera nti hano haliwo gamezi beza nga bakola butter trade bawa Hajara alayhi salam n'omwana we Ismail bamuwemere aba wagamezi biyongera ni kuwangalira hadwera idwa ya Ibrahim alayhi salam nayo yaba nti idabulirire. Yijukira nti Ibrahim alayhi salam mudwaze salomba alomba ati ay Allah nkulomba nindira abantu bange ati ay Allah nkulomba ogabirire babantu b'ekifo kino niba bizzukulu baza kukibamo. Amalaaluma ati ay Allah obatumemo n'omubaka omusomesa ekitabo kyowo omusomesa irimu yowo abe nti alungamya babantu besi anadya mu Makka muno ni famire yange. Hati Allah subhanahu wa ta'ala aluma Ibrahim alayhi salam ati lwanga babantu. Ibrahim alayhi salam aluma ati neseri dobozi lyesenga lijeche. Allah muluma ati pao wegu mulimo go kola gwe kulangirira otibalebe ni mweze mukole hijja fa alayna albalagh ifin yakuna dabsa information. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam akuluma ati Ibrahim alayhi salam atandika kukola babantu kukweza bakole hijja. Umbaka akuluma ati umbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam akuluma ati message yo Ibrahim nga naji syndicat Allah ji amplifying Allah ji res Allah ji jes aji dabusa kubuli muntu yesizan kubuli kumoyo gwose gwabantu gufuna information nga bateekwa kweza bakole hijja balambulenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chega magero kiri yene webule chega magero kirinti umbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam aruma jimyoyo jos jawulira nechega magero chesibaranga bati ibra chesikwandire kuti mu'jiza nti haram 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 ngana uwulire bulayi yiramu yaye ngana uyitegereze gumoyo gwose Allah kagana gufuna information yekuza kukola hijja beri gwakeza kolama pesi gwaba ni nga bagulanga bifeke heguli kole hijjade. Nchiramu Allah akora Ibrahim ngakorera Allah adabisa message kubuli moyo gwosizana. Buli gumoyo gwosizana gukofuna message yezorambule Kaaba billahi Allah za kugwa bubwangu gusobola okweza gulondole gunyese kuba nti gulambule Kaaba nebulu kafuna information nga Allah kamudabisako kumoyo gwe bera akagaga warafana ati paka akafe ngakuzako ku hijja akamba kwe Kaaba kajiro bula abantu baba bagaga ate basilamu baseka babitolorako yaya bipesinga bingi kokole hijja agenda za mu America agenda ze Vatican ata mu milioni nga 10 kuza gule motoka ata monga milioni nga 10 agula institute yosizana akozesa billions and billions of money imbaka zinzu airabaka sakola mbaga mawuno bambaga kabisa bano matiya umusawe gamani nataza kufwa nga bali kuganika ripoti ya mbaga na kukufa kwe ningiri sawa ngaliremo banyonyolanga nabere ni lipesi bigali atabere omusilamu mulayi asadaka bulayi ne hijja beri yalema. Kerema bulemida Allah bakakuwa communication yo Ibrahim alayhi salam kukweza kukole hijjada eranga na kukubiri sawo uli niniye kole hijja bani nayo ne umuntu nga wabere nga wabone liyo wangalanga kole hijja okikubagizana manyoti abaliri dambre ne kanya kukole hijja yaba Allah akumufugirisa akole hijja kale woniyo nanu ozire kole hijja woniyo nanu lukuiteka tekuza kole hijja woniyo nanu Allah sa tegekere kubantu za kole hijja eyeba neema bajiranga neema kubanti uzakole hijja nga wanukura gumulanga go Ibrahim alayhi salam
hati ngari kubona nti Ibrahim alayhi salam niyo wokola babantu kweza kukola hijja. Naam. Naam. Ku Kaaba wo haliwo chifo kyesibaranga bati maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqamu Ibrahim kitegeza kiga maqam kitegeza kukwima. Hesi Ibrahim imazaga ngali kwimba ke Kaaba. Era kyafayo kikwogesa nti haliwo ni kijere. Haliwo ni buufu bwe kijere kyo Ibrahim alayhi salam. Era nga wazire hijja bakwogesa uyu maqamu Ibrahim oyo. Ikaaba baji designinga bulayi hati buluza kujirambula alambula history. Yijukiranga nako kubonera nti libale lidyama mujana nga lyezere ni Adam alayhi salam niyo lyesibata ku Kaaba. Era libale baliranga bati Hajarul Aswad, libale limali. Libale lyolyo niyo nino likolanga entandikwa ku buli muntu yesizana ngazire kole hijja atandikira kwibale limali lyo kukwitolole Kaaba. Libale limali liba ku mukono gwo munyerezi watandika kwitolora Kaaba. Kaaba nga bagitolora anti-clockwise. Okay. Anti-clockwise. Clockwise isawa nga igenda yira yiti ku mukono gumunyerezi, ku mukono gumurayiti clockwise. Isawa igenda yira ku mukono gumurayiti clockwise. Niyo nesibaranga bati clockwise. Hati Kaaba yonga kujitolora gumukono gwefe liba lesibaranga bati Hajarul Aswad liba ku mukono gumunyerezi. Watandika kwitolora nengo witolora anti-clockwise. Okumfura bulayi anti-clockwise. Uchuka isawa ngezayi woza ku opposite yesawa witolora bwitolori wirayid. Okay. Ibrahim alayhi salam gamba likola abantu batandika kuba nti niye akola bye kale babantu kwamba kale baza balambula Kaaba. Ibrahim alayhi salam ngatedewo ngakolera ebyo niye kasomesa ati babantu nga bali kweza kukola hijja bakola batida. Abantu batandikiraho beza balambule Kaaba jimyaka gitolora. Ibrahim alayhi salam generation ye yazanga iwao Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam aza kweza adiyanga abantu balambule Kaaba. Era abantu nga beza bichenga kwesigama ezige sibalanga bati Zamzam gali. Baza babonako sa'i, babonako Safa ni Marwa, bujinje bubiri ese Hajara itolora zaga Safa ni Marwa. Naam. Iri embuga ye dabulako haliwo gumwaka agogwo iri umuseza yoyo aba governor uwe Yemeni abona abantu nga balambula mabi Kaaba nenga abani mukama wenga balanga bati Najash Ethiopia. Mukasera ko yabalanga bati Habasha. Eskulanga Ethiopia sa. Ethiopia mbugai. Awulira busungu. Mwaka 5 mugumuo mukasera kesumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalikaniramo. Msezayo aromati ne china chigali mavi chiri bakai. Kaaba niye China. Era abantu bitolore Kaaba yonyene embaka enzu. Ikanisa ajimbaka Yemen. Nenga yijukira nti Kaaba eriwo babantu bagenda munsi yose zano kwa makale bagenda kuza kubona chifo chiri historical chese Ibrahim guga we basilam we bafugiris chesimbaka. Ifamile ye wabuvunanyizibwa omanyire nga numanyire mubakabaka bosizana babantu kabaka asima ngasimire ibayo bika bikola jimirimo jabi
ati ba Quraish naam Naam. nibo yaba bawe wagumulimo gwe kuba nti balabirire Kaaba ati guga umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba mba Quraish yaba niyo labirire Kaaba niyo simula niyo lindaho era abantu nga bezere kulambule Kaaba kusinzira kuchiramo cha Ibrahim alayhi salam ni kukola kwe ngonono niyo deka obuji arabirira banana arabirira abantu aguga wa Ibrahim uwo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati ludabulalo umusezo ne mbaka Abraha nganyigira awuliragire bubi kina abantu baza Kaaba maka naye mbaka ekanisa ye mu kifo kyesibalanga bati Yemeni atandika kukubirisa bafubuka agumwaka gono mukaze hijada mukaza kulambule makadai Kaaba ni mujireke ni mweze mwitolole ikanisa ni mweze mwitolole ikanisa na yako ayi yahongo ikanisa na abantu banyaleza bitolora nganumanyire wamanya Qur'ani nganiri isura yeberi yakabanga yeze aya zidatunga nga iza jaa nasrullahi wal fath umuntu wese ajigeto omanya ati yimi yoje abantu omuseza ayo Kaaba ko moyo da boti bagalo kole balu bati sendi ko moyo ati Ibrahim alayhi salam aba ko moyo ibintu yabakola biri designed ngatenga biri instructions ya Allah niyo lagire mulimu ni power ya Allah, you know. Naam. Ikaaba kabajimba kabusa kuntu osizanada Ikaaba iri designed Allah alagira Ibrahim alayhi salam imbaka Ikaaba neno bajimba ka hagati hensi yos ere Kaaba no ikonsaidinga ninzu iri mwiguru lisoka yes baranga bati Baitul Izza kukafu nemvuga kweze kukusomesa science uli hagati ho beli huwa achimanya hagati he Kaaba ili kunsi ni Baitul Izza ili mwiguru lisoka wamanya ko technology ili hagati ho ni science ili hagati ho baba somereko bakubolera bati indege hebitahangaje ha Kaaba pao hebitahangaje ha Kaaba babitabuse bunduru payendege ibita hagati ku Kaaba kungajitira mbubati Kaaba bona endage yabita kunga no. There is a lot of gravity haliwo gravity ili hagati he Kaaba ni Baitul Izza Allah chidesigninga chiri automatic nti Kaaba neno ili has ni kungaji ili Baitul Izza Baitul Izza ili mwiguru lisoka hat instructions zirinti payo chichindu chiri ni kubita hagati hoda era beri ngende beri yakabanga yezirenge gana kubitaho iba ni force iji kuba nga kenyera yabanga bita hagati hoda eyo bagiranga technology ya Allah subhanahu wa ta'ala mboberi huwa bimanya mboberi wabiwulirako ndi hangaje he Kaaba yabitabo ikintu cyosizana newe kobone duwa yes bakatuliki baromba vyoyagala bikolebwe munsi ngabwe bikolebwa muguru naam mwiguru ibintu byose byese kukola konsi kuno bikolebwa munana mwiguru Ikaaba yi nga nujibona hano jimirimo gikolebwa ku Kaaba kunsi niyo gikolebwa ku Baitul Izza. Baitul Izza yitololwa buli lunaku bamalayika jimitwalo 70,000 jimitwalo 70 je bamalayika jitolola Baitul Izza buli lunaku atenga zazire kezigobolada subhanallah la ilaha Allahu akbar 70,000 angels jimitwalo 70 za malaika Allahu akbar ate nsambu jiza kezigobola nti jiri kwitola nganiziza kezigobolada ila yaumil qiyamah la ilaha illallah naam
Okay. Hati nga Allah alomera ati payo omanyirege majegeeko tusako niye abalimbire la ya'lamu junuda illa Allah. Payo omanyirege majega Allah kutusako mweneni. Hati you imagine kukwama Allah subhanahu wa ta'ala aragira Ibrahim alayhi salam atawe Kaaba Baitul Izza kwa manajitawo paka cherero jimitwaro jenga trillion zizenga zeba malaika zizirenga zitolora Baitul Izza kadi nakito bebulebe Kaaba kebamalaga jimbaka busada iri designed hatu no musiruno imbaka kanisa Yemeni bataruma ati bafubuka bosi zarabeze bitolore ikanisa bafubuka chiro beza bakubage ekerezia ye oyagala kuleta butumbavu baji tusawo naam nga baji tusiro omule bona nyiga mabi bafubuka baba china chesi bakendelere china bas Abraha mulebe nono agenda aza ku Kaaba adaburadia guga wefe guga wa Ibrahim wa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam urangi wa Abdul Muttalib amwa story nga ndibere era amara mubore na chesa agana kukora amroma chesi ngana kukora ngana kutu sawe Kaabai njimenye menyege njimenye iwawo kubanga ibanyera bamenya ikerezia yange ikanisa yange ngatenga netere nga mfacha abantu kweze kwitondole Kaaba beze bito bonobula ruba abantu arumat nati ngana either ngogana kunule Kaaba umpemozi zingamia zozi zichikumi basi sendeke Kaaba Abdul Muttalib asira babaranga yumwifi amuro ngati pao ataricho subokora Abraha yeza omenye Kaaba ne zingamia zingamia byo sezo soniyo zifuga ogana kunziba bas amatoke kale bas ati Abraha irayo chafayo chichidikana musura Yesu baranga bati suratul Fil. Okay. Isura ye 15 iri mu Qur'an 15 ngo amarire kusoma wailul likulli humazatil lumaza niyo wajira ko wagisoma atenga bamarire kugisoma iri Yesu ragindi iri maso bagiranga batili ila fi Quraish iri hagati ni baranga bati suratul Fil mujuzu amma suratul Fil niyo no isura ihambagana ni inzofu hati cheza chitiena inzofu cheza chitiena Abraha azesi mukamawe wesibaranga bati Najashi yena Ethiopia Yemen amrumat Ethiopia oniye ba governor uwo Najashi. Okay. Najashi ikale Ethiopia Najashi nga kingi ngo kabaka we Ethiopia ali ni governor azibanjawulo hatu no governor yaba ali Yemeni nenga akolera kumateka gonana go Najashi. Okay. Hatile Najashi amrumat aliwe deal beri nakolere program ngana zemenyewe Kaaba nga nimbakire baba nabezere bamenya ikanisa yese nengana nze menye Kaaba nache nezere nkamose ngani yonfugirisa number 1 umpe authority nze nkole gumulimogo amroma nakufugirisire zokole chekabiri nkukulomba mfugirise umpeko boyed umpeko zinzofu zozi ati muzinzofu ze samwa amwera mwenzofu ye yes yaba akozesa iye na manit kabaka yes akozesa hati inzofu niye jira kuloma sura yindi suratul Fil ati aba nizo fuli 13 basi azileta azisabsembling Yemeni basi batandika rugendo rwawe kukweza kuba nti bamenya Kaaba nga Abdul Muttalib amalire kusensinga ngo nambolere ngali kweza amukolere program not fine zokola arrangement ezeno abolera abantu be aba briefing abantu belebe bululi hampini Kaaba omanyira abantu baba bazibu kuli ni governor we Yemen alikuza kumenya Kaaba nenga wamanya nti luba lutalo se ati ndikuba lombenye babali hampi hano mbalomba mutulewo babali ni byayo byenye ni mutulewo kubanga na sese mwene ndikutulawo bas Abdul Muttalib naye ahamba mubye atusawo zingamia ze bazayo nenga alikuza afukamira hasi ku Kaaba arumati Allah buli muntu mwene kintu akirinda utekinge over Kaaba yo
agende yakola ki yazi baleke Kaaba na tangwali payo kirikoda Allah taking over. Abraha ngagenderezere ekyafayo kireyi nekikwogesa nti Abraha ngadabule mu kifo kyesibalanga bati Makka byafayo bikwogesa biti nikuwunyirisako busaka awowo ke Kaaba kakawunyisakoda kasemberako hampi ni mu distance Yesu nyala walengerako bulengeri Kaaba nero kuba nti yabe niya ya Abraha yizule Allah muhandolinga lwe niya ye kyafayo bakwogesa bati ageza kwa pushing zinzofu zino zijende maso nenga ziwulira zasidowere ezinyala kujenda da Allah kuroma ati mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bakukunyiza kyamfayo hasi hano Allah creatinga kitambasi nga babantu bose nababezere kulwanyisa nga bagana kumenya Kaaba nga bulujenda agenda ng'olukujendera mu gutaka gwegam nga nubo nawe nugenda kunziranga mu lukuvuga emotoka walengere maaso wafano tulukulengera amazzi nibo balengeraza gakitambasi nga usamboti kijere kingira mugati nero kuba nti Abraham ali determined kuba nti asembera kumpini Kaaba Allah subhanahu wa ta'ala alagira gamajege geza ni missiles kukwama mu muliro gwesibalanga bati sijil. Allah tumabunyonyi Allah aluma mu suratul Fil ngali kubolera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atingana kukwijukiza kaseera mukasera kesu wasalikanira mu mwaka 5 mu gumu wo simawa kusalira woko manyada nengeri yo musezesi yabalanga bati Abraha agana okweza kumenye Kaaba murebo onongeze kokola kutyena alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ngana kukwijukiza umanye ingerisi Allah koram ingerisi Allah managingam ingerisi Allah fafaganisam babantu bababa ni zinzof Abrahaba ni zinzof aba ni gamaje ngali serious ali determined kukweza kubanti amenya Kaaba Allah subhanahu wa ta'ala mati alam yaj'al kaydahum fi tadlil kafura program zo Abraha zabanga ziri ni gamakuru ziri myths byabanga byesa planning enyo biri kukolekana da byafaga busawo Allah arumat wa arsala alayhim tayran ababil abatumira battalion abatumira lije bye bunyonyebus tayran ababil bunyonyi bwezera mwibanga nenga buli mu group mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunyubiza ati bunyonyi buno botumiwa mu muliro jahannam bwaza gumuliro musijiri bwatusamo gamabale libali lidwere lyaza kumunwa lindi likala mukajere kadwera ke kanyonyi lindi likala mukajere kadino ke kanyonyi nenga gamabale go gadatu buli kanyonyi kadini gamabale gadatu nenga gamabale go ke gali gamabale they are missiles nga buli kabale ke kagwa hasida kagwa either kumuntu uli mwijeryo obanga kagwa kunzofu ke kagwa busada target subhanallah Allah rumati ati bunyonyi bonga bwezere bwaba sindirira zi missiles subhanallah Abraha insoro yesaba ku Yesu balanga bati inzofiye ngabone rutaro rwatabukire kali kumanya sibiri kwamira lifuko luli kwinyuka bwinyuki buli muntu ali kufa bufinizi niye ibirira kwibirira nti abere kunzofu ajibuka ngajibukireko adi mabudimi ngomulalu ngali kwira yeyemen la ilaha illallah eri jeri Allah alifufuganisa Allah rumati ati alifura ka asfin maakul
aligoya lyafaananga n'ubonanga imbusi n'irya oba enkaafu n'irya nga yaliire oba ekyayi kyosona nga kyaliire ebintu kyaliire kyamalire kyamirire ate nga kiiro kyagonere kyagobosa kyata mu kanwa nikiirayo kyatandika ndikunyanyaga woweza kudyako enkaafu oba oduya embusi kiiro nga yagonere eti nenga iri kunyanyaga atujambe jiminwa utemo gumukono utusemo byese iri kunyanyabyo nga wabibone nga niba mu nkono Allah alomati afula lijeryo Abraha atyo era Abraha adima irayo azadabule Yemen byafaye bikwogesa nti kafanti kafanti kandi kamukubirira pao niye afa bulwale bwegamani bulwale afa bulwale ngebutegereke kada naye afa aganati Allah akole ekintu kyo nga akola lije lyali fafaganisanga ali kukola ebintu bibiri. Number 1 yabali kuwa respect kusalikana kombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleke kusalikana mukaseera nga mulimu history embi mbo niyo gumwaka gwesumba kasalikaniramo niyo gumwaka gwes Abraha amenyere Kaabada. Okay. Kye kabiri Allah yabali kulinde Kaaba ye ngali kwanukula idwa iyo Abdul Muttalib nga nalomba mati were weniyo mwene Kaaba nojirinde sese ndu mwene zingamia nazi tusidewo kale Allah nkulomba womene taking over kale bebulebe nga kulukuganika ku Kaaba nga kulukuganika ku Ibrahim alayhi salam nga kulukuganika ku hijjayo irine history yayo kukwamira dala ku Ibrahim alayhi salam umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga asalikanire mwaka 5 mugumu babantu biyongera kuba nti barambule Kaaba Kaaba yababejeza ko bagirambula banyoko nigamezi gesi baranga bati Zamzam abantu ba Arabu yababeza ku Kaaba nenga basoma technology eri ku Kaaba ni jimikisa Allahu akbar jimikisa jiri ku Kaaba Allah rumati man dakhalahu kana amina ntumuntu wezirada bulako Kaaba Allahu akbar kana amina abamalire kuwona abamalire kuwona baseze basoma ibintu bamanya atinga buli muntu aganeze ko Kaaba wonne aganeze ko Kaaba wonne kuwona Allahu akbar ufuka wejimirembe naam ngabere ngoli nizisobi omiriha wafuka chibebi ngakoliko nisobi yosizanada wabone litaka beri Yesu wasaba zisobi zesu nazo zose bisirani byose obireka ku Kaaba Allahu akbar era barabu nibo batandika nga buluweza eza gwatire zinanga nengada bule ku Kaaba atusaba zinanga itoro le Kaaba nga ali mukuna lokina kubanga bamuyigisa bati ng'omuntu ezere alondere ng'omuntu ezere toro le Kaaba abone ko Kaaba yo airayo nga nubona ababukuna nga nubona baba we mawe namusala achibone atinga bakole hijja ninga bagikola bali mukuna achibone lokina kubanga buluweza abona ko Kaaba naam irayo nga nubona afuko omwana omujeche nga mawe namukola kina namusala uwe nga mawe akusala weza nizinanga era nga bitolole Kaaba bakuba mu nkono nibachina naam ebo Baarabu bitolole Kaaba banyumirwa era nga Allah bawana abawa baraka achibone buli muntu eza asirako adabirako ku Hajar al-Aswad azabona ko ku maqam Ibrahim azako ku Safa wal Marwa azako paka ku Zamzam anywa ko Zamzamu baza bichengese Ibrahim ikala esi Ismaili ikala esi Hajar ikala kugambanga byafaye binjumaga umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngezere mwaka rukaga mukumi nga Allah subhanahu wa ta'ala amutumire eza abantu angona ihijja alo bintu binjima bikolekana ko hijja ne ngomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezere Allah amutumire atandikire kukola da'wa nga ajikola ku bantu babali Makka
adabula embuga abantu agendere azire Madina imbuga nga yadabule yekukole hijja umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam angona hijja angona atene hijja hati ye niyo muntu we kabiri wesi kugana kuleta nga ahambagana ku kiromo kyarangibwa hijja ingirisi yetandika era yetandika nananu we jingona ne hijja kwa makale bagikora nga kerini bikwakulizo bosi zanada era abantu nga ninkubolere nti ba arabu yaba bagirambura era nga Allah wa baraka Abdul Muttalibi iyongera kuba nti abaku Kaaba era nga bawangala ba na Hashim era omwana nongezere ng'omwana Ibrahim baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga asalikanire era bamuwera lisino nga bamuli bali muwera mu Kaaba nga gugawe niyo wangalira kunana uwangalira Kaaba era bamulanga bati Muhammadi nga Muhammadi kitegeeza umuntu kitegeeza Muhammad kitegeeza omuntu utendereza nani utendereza Allah subhanahu wa ta'ala gugawaro mati Muhammad kino kyekutendereza Allah subhanahu wa ta'ala be nakumanya nti Amina salada kubanga baba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanga ombaka alijimye esimukaga munda yenani munda yemawe kale nga asalikanire gugawa mugana mabi amwalisino linani amwalisino lye Muhammad Muhammadu nono niye sikulanga kyerere kutumba ka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hati kugana kunyonyole mupati yefe ira ko yesibaranga bati part 3 kunyonyole umbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam asinga tiende hijja angona tiena inkola yesu muntu andikolere ngali kuza kulambura Ikaaba era bitandikira hena kuba nti Allah rumat hati keri buli muntu nti aneza ku Kaaba umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam asengeja nanuweza ku Kaaba era eza atiena binanu byesali ni kukolerako binanu byesakali ni kukolerako nga kuyoda baraka kuziyoda haliena ke kuziyoda ku Kaaba enyereda wabula kweza ku Kaaba kuyoda baraka esu mwene wokole Kaaba ebibineza mu part 3 Islamic Media Qibla